mwa grupe katika grupe Mungu anatoshaka mtu, anakuita, anasema wewe nimekuchagua. Aliambia Yeremia, anasema katika tumbo la mama yako nilikujua, hata kabla hujazaliwa na nikakutakasa. Ni kwamba Mungu wakati anaita watu, anaita Mungu kwa kipekee. Ndio maana wakati unafanya kazi ya Mungu, hapana kuona mwenzako, hapana kuona mume wako, hapana kuona mke wako, hapana kuona watoto wako. Tumikia Mungu wewe mwenyewe, sababu uliitwa. Ninapokumbuka mimi naona wakati mmoja, wakati yenyewe Ibrahimu anaenda kutoa, hakushirikisha sana. Sababu angemshirikisha sana angekaka katoto kae. Angesema kama katoto akiunga amempatia kwa mzee, unatenda kama Abrahamu akasema mimi ndio nimesema, Mungu amesema nani wewe umtolee. Sasa niende shirikisha huyu mwanamke hata hizi akamkamata. Ni kwamba wito wetu katika kufanya kazi ya Mungu iko kwa kipekee. Sasa kuna watu ambao wanaonekana katika kazi ya Mungu kwa masababu mbalimbali. Kuna wengi ambao wanaweza kuingia katika kazi ya Mungu sababu wako influence na wazazi wao. Unaona mtoto iko naingia mkanisa juu, babani iko namwambia kama ufike mkanisa toa kuingia mpaka wewe mkanisa, wewe mkanisa. Mtoto iko nafanya nini hajui. Baba iko na mforce. Wakati unaingia mwa ile vitu na sasa mmoja unakuwa na pastor, unakuwa mwinjilisti, ulikuwa influence na mtu haujaitwa bado. Haujaitwa na Mungu. Ni watu ndio walikuwa na kuingia katika kazi ya Mungu. Kuna wengine ambao wakati wanaona kazi ya Mungu wanaikamata kama biashara. Yeye anajua kama nikitia kanisa nitapata wateja, na wao watakuwa wanatoa sadaka na nitapata. Ule mtu iko na shabaha zake, na ule hana faida yoyote ile. Hii tunaweza kusema kulingana na yale ambayo tunazungumza mchana wa leo. Lakini pia kuna wale ambao waliitwa na Mungu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale ambao waliitwa ndio wanafanya kazi ya Mungu ya kweli. Ingawaje unaweza kuonekana wengine wanaweza kuadhimisha kazi ya Mungu, lakini kuko mabaya. Kuko mabaya. Kuko watu ambao wanafanya kazi ya Mungu vizuri. Na tukiona kazi ya Mungu iko namna yenyewe watu hawaifikirie. Unaweza kuanzia ya kwamba kose kazi ya Mungu ni kuhubiri tu, kuimba tu. Kazi ya Mungu iko mkiwango kingine kikubwa ambayo inaleta wito wa Mungu, ndipo utambue kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni nini? Na katika ile tutasema ya kwamba kazi ya Mungu kwa pendo. Baba amenifurahisha sana nasema hapa huko kitu. Ni kweli kitu kiko. Ile ni kweli. Kazi ya Mungu ninailinganisha sawa mtoni. Tunajua mtoni. Hii mtoni wengine walikomalia kuvilaji na hapo Uganda na nini na mitoni ziko. Unaweza kuona maji iko inatiririka, iko inakuja. Ukitaka kusema uizuie, ile maji itabakia hapo. Itabakia hapo, nyingine inaongezeka. Utashtuka siku moja imetobola. Wanaweza kusaidia sana. Hata uweka kitu fulani cha kuzuia ile maji isivuke, utakutana tu siku zinaendelea, unashtuka tu kazi imefanya maji imefanya imetobola. Ni kwamba kazi ya Mungu hauwezi kuitia kwa malimiti. Hata ufanye hiyo utafanya. Hata unaweza kusema maneno. Kama kazi ya Mungu kweli Mungu ndiye ameruhusu ile kazi wewe. Ile kazi itaendelea. Amen. Sasa hapa. Hata wachawi wanaweza kuinuka hapa. Hata wafungwa wanaweza kuinuka hapa. Kazi ya Mungu itafanyika. Itafanyika. Amen. Usijali. Mungu iko anatusikia. Na hapa iko nasikia, iko naona vile tuko tunafanya, na Mungu anaturuhusu kusema tufanye kazi ya Mungu hapa. Iko kama mtoto hata ufanye namna gani itatobola. Chiniki na kubidi ni kumpenda Mungu wako. Amen. Sababu Yesu anasema si nyinyi ambao mlinichagua, mimi ndio nimefanya nini? Amen. Na nikawapenda kwanza. Na nyinyi mkanipenda sababu mimi niwapenda. Sasa kiwango ambacho wewe unampenda Mungu wako ndio kiwango ambacho unafikia.
Kiwango ambacho unampenda Mungu wako ndio kiwango cha kumtumikia Mungu. Kiwango ambacho umeona kazi matendo ya Mungu ndio hata unatoa sadaka. Hauwezi kutoa sadaka kama hauona kitu. Wanaweza kusaidia sana. Hauwezi kuimba na hauona kitu. Hauwezi kufanya kazi yote ile ya Mungu kama hauona kitu. Kiwango ambacho unapenda Mungu wako ndio kitasababisha kusema ufanye kazi ya Mungu. Na kama tumeweza kufanya kazi ya Mungu, tuweze kukua kama watoto ambao wako watoto wa pekee. Kazi hii unatumika sawa mtoto wa nyumba, hauwezi kufanya kitu na unasukumwa mbali. Hapana. Tusitumike kazi ya Mungu sawa kama maparjuu. Unajua mtu wa parjuu, wakati yeye unajua kama utalipwa parjuu, unafanyanga tu vitu na wewe unanyeza. Kwa hiyo anasema ile Kiswahili, wazee kunyeza. Huko unatumika hizo unajua hii ipige, tena hizo alilipe na Kiswahili walilipe. Huko unatumika kazi polepole. Lakini wakati nyingi unatumika sana mtu mwenyewe umeajiriwa, wakati umekuwa angaje, huko angaje na baba, utatumika vizuri. Sababu unajua ndiko unafanya nini huko. Baba ambaye tunamtumikia anajipanga vizuri. Baba ambaye tunamtumikia anafuata wafu. Amen. Baba ambaye tunamtumikia anaponyanga wagonjwa. Baba ambaye tunamtumikia anafanyanga vitu vya ajabu. Isifiki muamini tujue kama ana uwezo. Faida ya kwanza. Faida ya kwanza, kama unamtumikia Mungu kwa kweli. Faida nasema Mungu anaahidi kama tumeweza kumtumikia kwa kweli na kwa haki, anasema atabariki chakula chetu. Atabariki hata maji yetu. Ataponya magonjwa katika nyumba hii. Kama uko unakula chakula chako, unasikia kinaingia mdomo, unalala, unakuwa bien, shukuru Mungu. Sema no, Mungu anibariki. Ndio maana wakati Yesu anapanda anasema Mungu mimi nakushukuru kwa hii mkate. Ni kwamba kama tungeweza kuwa watu tushukuru Mungu kwa kila kitu. Hii chakula ambacho Mungu ameweza kutupatia anasema atakibariki. Hata maji tunakunywa atabariki. Wagonjwa hawatakufa. Mungu ametupatia mamlaka. Hata hii magonjwa yetu tuko tunasikia mimi nakataa ni neno tu. Sababu unamwamini yule ambaye uko unafanya nini? Uko unamtumikia. Mungu atatenda, akisoma atafanya jambo. Na alifanya jambo. Imani ndio kitu ya nguvu sana, ya muhimu sana. Neno la pili, Mungu anapigana na adui zako. Mungu anapigana na adui zako. Ukisoma katika kitabu ya Mathayo 22:1. Mathayo 22:1 mstari wa 7 mpaka wa 8. Faida ya tatu inasema Mungu atajitukuza ndani yako. Amen. Mungu wakati yeye ungelitika kufanya kazi ya Mungu, Mungu atajitukuza, kujimanifeste, kujitukuza. Wapendwa, pale tuko tunajiambia sana. Nasema utukufu ambayo punda alipewa, hakuipewa sababu yake, sababu yeye ni punda, lakini alipewa sababu anabeba nani? Yesu. Anabeba Yesu. Amen. Kama tungeweza kubeba Yesu, tunaitika tunakuwa watumishi wake, tunaitika kumtumikia, sifa zake tutazipewa na sisi. Tutazipewa. Mungu atajitukuza kwetu kama tungelitika kufanya ile kazi. Akamwambia mtu mwenye ataitika kuacha baba yake, mtu mwenye ataitika kuacha mama yake, mtu mwenye ataitika kuacha vitu vyake na kunifuata na kunitumikia, atapata chini yake, pia atapata uzima wa milele. Tunaweza kuonekana kuwa watu ambao hatufai, lakini huko vitu ambavyo Mungu yuko anatutendea na Mungu yuko anatusaidia na unabadilisha. Toki niliti tuamini tu, ile muda itafika itaona mambo yote yanafanya nini? Ni ule mwenyewe tulikuwa tunaonaka au haiko yeye? Unafanya mtu ajafanya nini? Unashaka tu. Acha Mungu abadilishe historia ya maisha yako. Ona mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Ona
mwalimu, uko mtumishi wa Mungu, hauko mtu wa kwanza kuonelewa. Hapana, fanya kazi ya Mungu, utaona Mungu. Ni mengi ambayo tunayaishi, tunayaona. Ni mengi ambayo tunaishi, tunayaona. Kama ulikuwa unaweza kuwa uko unaanza kujiswali, uko unaanza kujiuliza nini ambayo niko nayaona. Wewe usikate tamaa, usivunjike moyo, fanya kazi ya Mungu kwa moyo bila kuona mwingine. Aseme fulani ameivunja moyo hapa. Alikuitaka basi. Tumeanza mwanzo niko nasema Mungu anaitaka mtu kwa kipekee. Uko unaona mwenzako vile. Kama unajikuta nyimbo linakushinda, imba wewe peke, usiimbe. Kama unajikuta anakuimba kuende kuhubiri hata pale barabara. Kama unakwambia fanya kazi ya Mungu ile hizi Mungu hapana kusema wewe mie hawezi fanya kazi ya Mungu hapana mtu akusukuma. Amen. Mie ni anaonake mule siku. Kuna nini? Basi nilipitaka. Uko unatumikia. Hatuko tunatumikia. Niko natumikia Mungu wao. Na Mungu ndio mwenyewe niko na nini? Na Mungu niko na faa. Ndio maana nimeanza niko nasema kufika hapa miaka hapa ni muujiza wa Mungu. Na mpaka sasa niko naishuhudia nasema ni muujiza wa Mungu. Sasa mpaka sasa Mungu akusaidie. Usikie leo uone kitu kingine ambacho unaweza kusema ndio kwa leo ninashanje tena mandhari. Natoka mu distraction. Ninaanza Mungu kutumikia.